Borbenost i dobrih rukometnih poteza nije nedostajalo na memorijalu Miljke Fajfrić u Bogatiću. Da se na igralištu osnovne škole zatekao putnik namernik, bio bi ubeđen da se igraju odlučujući mečevi za osvajanje titule ili opstanak. Ovo posebno važi za finale, ali krenimo redom. U prvom meču druga ekipa Metaloplastike lako je savladala Metalac 2 iz Valjeva i istakla kandidaturu za prvo mesto. Još ubedljiviji protiv Valjevaca bili su Bogatinci, tako da je poslednja utakmica dana između Mačve i Metaloplastike 2 odlučivala o pobedniku drugog memorijala bivše predsjednice Bogatinskog rukometnog kluba. Žestoka borba tokom prvog polovremena, a rezultatska klackalica u samom finišu prevagnula je na stranu starije i fizički jače ekipe Mačve. Na kraju 24-21 za domaćina i organizatora turnira. Generalno sam zadovoljan i igrom i ponašanjem momaka na terenu. Metaloplastика je pružila jako dobar otpor. Bili smo za tu nijansu bolji i srećni zbog toga. Protivnik je imao sreće u finalu, imam čast da igram sad i za drugu ekipu, nas par iz prve ekipe i kad složimo malo redove bit će sve okej. Pehare za treće, drugo i prvo mesto kao i veliki prelazni pehar kapitenima ekipa predao je Miljkin suprug, inače jedna od rukometnih legendi nekadašnje Jugoslavije i Srbije, Petar Fajfrić. Fajfrić je istakao da se igrao odličan rukomet. Ove dve ekipe, Metroplastika i Mačva, prikazali su jedan dobar i žestok rukomet. Suđenje je bilo dobro, malo je možda puštena oštrija igra, ali na obe strane, tako da nemam nekih primjedbi. Organizatori su obezbedili dobre uslove za sve učesnike turnira. Bili su odlični domaćini, osim u jednom titulu pobednika ostavili su za sebe. Želi smo da budemo prvi da osvojimo turnir zato što ulazimo za nedelju dana u prvenstvo i ovo psihički dosta ekipi znači. Već sljedećeg vikenda pred Mačvom je start prvenstva druge lige. Bogatinci u prvom kolu u nedelju od 19 sati u sportskoj hali Zorka ovde u Šapcu igraju sa Udarnikom iz Lozovika.